Rizky gulung apa penanan gulung betul. Penuntun gulung menahan ampun. Nggih. Lepas genah ampun gulung repo mios genah repo mios. Ge canare bo pas mo kelut pasap na jitu di pok geser dulu mereka menang. Mereka canare bo mereka genare pemios. Jadi genare kau. Sekar tiga muka sekar tiga mungkin. Sekar tiga, wis neka anganan nggih. Atur Bu. Ana penata ana pundut sen mah niki nggih. Nika pun penata nggih. Sampun buka sami alen tidak berandau buatan mualen tidak penggentos marai. Nggih alen tidak reng jaren tidak promisi nggih. Napi ko atur nika. Nggih tunas nggih tunas. Napi wentan ukur mas tunas dulu marai tunas. Ali reng jaren dari hijau.